Guys, tengok hari ni what do we got from our kind and pemurah Swan. Yeah, Majestic once weekly semaglutide injection 2.4 mg, 46% reducing craving. Swan kata kita orang lah the first clinic yang dapat ni. Jadi dia punya fakta dia, CV death, heart attack and stroke LPW. Okay, 54% fat loss. Okay, banyak and more than 20% weight loss. Okay, ni semua berdasarkan kajian dia buka reka-reka dia punya dia. Nampak ni lengkap. Pasti ada pen ni boleh tunjuk dekat patient jarum dia. So this is semaglutide Wegovy injection, tak buka lagi lah. 0.5 punya, tekan pump dia akan pusing habis. And untuk patient-patient yang datang kat kami, 3 yang pertama lah, kami akan bagi ni free weight loss journey. Dalam dia ada apa? Okay, ni manual macam unboxing iPhone kan, fakta-fakta cara. Lepas tu ni lagi buku dia punya gabungan color dia dan quality is really that. Ada kilat-kilat nampak. Wegovy ni daripada Novo Nordisk Pharma Malaysia. So siapa yang berminat dia dapatkan segera.